Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela-ke mbukele ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and usubscribe. Namuhla ngiphethe amathiza omkhokha, ngizothinta-ke lapha indaba yakhe uMaMzobe benoManzimande, ngiphinde-ke futhi ngithinte-ke nendaba yakhe uSibusiso benoSibahle. So la ngizoqala ngendaba-ke ethinta uMaMzobe, njengoba sibonile ukuthi-ke uDifa ucashise kuMaMzobe benaye kuGabisile. La kumathiza baveza ukuthi-ke uMaMzobe uzothatha-ke isinqumo okuyiso-ke somgaxelisa. Isinqumo azosithatha kuMaMzobe uzobiza-ke ulwazi kule ndawo abacashe kuyona, and-ke uzobeke semtshela ulwazi ukuthi-ke akathathe uGabisile emuseke ekhaya kubo ngenxa-ke yokuthi usabela-ke impilo yakhe uGabisile. And-ke la khona-ke izinto ezobheda khona ngenxa yokuthi-ke uMaximba umfazi wakhe kuSifociya uzothola ngayo yonke-ke lento eyenzakalayo, and uzothola nokuthi-ke uMaMzobe ucashe kuphi, and-ke uzobeke sefonela uManzimande, and uzobeke semtshela yonke into ukuthi-ke uMaMzobe ukuphi. Uzothola kuManzimande ukuthi-ke uMaMzobe ukuphi, and uzobeke sehamba eyala ukucashwe khona kuMaMzobe, and uzobeke emphathele uPoison. Uzomtshela khona ukuthi-ke akawuphuze lo poison abulala ngawo kuMthembu. Ngidlule ngilapha kwindaba-ke ethinta uSibusiso benoSibahle, la baveza ukuthi-ke amalobolo akhe kuSibusiso benoSibahle azogcina-ke ehambe kahle noma yize kuNdlovu ezobe engayithandi yonke lento eyenzakalayo, kodwa-ke wona amalobolo azogcina-ke ephumelele. Aphelalana-ke mbukela amathiza awo kumkhokha, yizo-ke lezi zinto kumele uzilindele kulama episode asele awo kumkhokha. Ngicela-ke mbukela ukuthi ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and usubscribe. Ake ngithi-ke danke, ngiyazi bongela.